रिफु हाग्रा ओनसोलखौ सिखोना जाहार हायुङारि पार्क फोसावबाय। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि रिफु हाग्रा ओनसोल हाग्रानि जिब जुनार बिफां लाइफां जोबस्रांलांनायखौ नोजोर होनानै हाग्रानि सम्पदफोरखौ संरैखाथि होनो थाखाय रायजो सरकारा रिफु हाग्रा ओनसोलखौ सिखोना जाहार हायुङारि पार्क फोसावनानै होयो। मैया भारत उदांस्रि सान फालिथायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चिरांनि रिफु हाग्रा ओनसोलखौ सिखोना जाहार हायुङारि पार्क फोसावना होयो। रिफु हाग्रा ओनसोलखौ सिखोना जाहार हायुङारि पार्क फोसावनायखौ गोजोननाय फोरमायनानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनिसिम साबायखर जासिहरो। लोगोसे सिखोना जाहार हायुङारि पार्क फोसावनाया बे हाग्रामानि जोबस्रांलांनो हमनाय बिफां लाइफां आरो जिब जुनारफोरा बांफिननानै सोमखोर जाफिनगोन होनना एनजिअनि नेतारि रनजित मोसाहारि आरो रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा फोरमायो। হয় হয়, আজি সকল সুখৰ দিন, ভাল লাগিছে। আজি 15 আগষ্টৰ দিনাই আমাৰ এইখন যি অঞ্চল ৰুনিকাটা বা চিৰাং ৰিপু বনাঞ্চলখন তেওঁ আমাৰ চিকনা জেহেলাও নেশ্যনেল পাৰ্ক 391.90 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ লগে যিখিনি বন ধ্বংস হৈছিল সেই গোটেইখিনি মানে আৰু মানে নতুনকৈ আৰু হৈ উঠিব। এই জংঘলখিনি বাচিব, লগতে জীৱ জন্তুখিনিও বহুতখিনি তেওঁলোকৰ আমাৰ প্ৰটেকশ্যন পাব নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ লগে লগে। আগতে যেনেকুৱা আছিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট থাকোঁতে যিখিনি আমাৰ আইন আছিলে সেই আইনখিনি এতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এইখিনি আইনবোৰ চেঞ্জ হ'ব। মানুহবিলাকক বুজি পাব লাহে লাহে, তেওঁলোককো আমি আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে যে এইখিনি আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগিব। এই বিষয়ে আমি তেওঁলোকক জনাব লাগিব, নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'লে কি কৰিব লাগে আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত কি কৰিব পাৰে নোৱাৰে, এইবিলাক বিষয়ে আমি গাঁৱে ভূঞে যায় তেওঁলোকক এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব। হয়, উন্নয়নটো বহুতখিনি নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ লগে লগেতো বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত অঞ্চল আমি এতিয়া চাওক ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক 5 জুন 2020 চনত 5 জুন তাৰিখতে এইখন ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ। আজি তাতে বহুতখিনি মানুহ বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহি এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন ভিজিট কৰিছে, তেওঁলোকে বহুতখিনি ভাল পাইছে। আগতে জন্তু নাছিলে, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে বহুত জন্তু বাঢ়ি গৈছে। ইয়াতো লাহে লাহে এইবিলাক উন্নতি হৈ যাব, জীৱ জন্তুবোৰ লাহে লাহে আহিব। যেতিয়া অঞ্চলটো এটা ছেফটি হ'ব অঞ্চলতে, সেই ছেফটিৰ লগে লগে আপোনাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে জন্তুবোৰে আহি ইয়াতে বসবাস কৰিব। এইটো কিমান নম্বৰ হ'ব? এইটো 8 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। আমাৰ BTADত ক'ব গ'লে 3খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এইখন চিকনা জেহেলা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। ক'ব গ'লে আমাৰ BTADৰ এটা ভাল এটা ক'ব। আৰু সেইকাৰণে মই ক'ব লাগিব, মই আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নাম ক'ব লাগিব। ছাৰৰ আজি মানে যিখিনি তেখেতৰ কাৰণে এই নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে, লগতে আমাৰ BT আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰ, তেখেতক ধন্যবাদ জনাব। তেখেতৰ বহুতখিনি কষ্টৰ ফলত আজি এইখিনি হৈছে। ছাৰে বহুত আশা কৰি আছিল। ছাৰে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰে বহুত দিনৰ পৰা কৈছিল এইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব লাগে। কিন্তু এতিয়া আৰু ক'ব লাগিব ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকৰ সনাতন ডেকা, তেখেতে বহুত কষ্ট কৰি তেওঁলোকে বহুতখিনি আমাক হেল্প কৰিছে এই নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ কাৰণে। যিখিনি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব থাকে বহুতখিনি তেওঁলোকে দৌৰাদৌৰিকৈ এইখিনি যিমান সোনকালে পাৰে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপত এইখন ঘোষণা কৰিবলৈ আজি পাৰিছে। বৰ্তমান কি এনিমেলছ আছে? হয়, ইয়াতে ক'ব গ'লে আপোনালোকেতো দেখিছে গল্ডেন লেংগুৰ এতিয়া দেখা পালে। গল্ডেন লেংগুৰৰ কাৰণে মেইনলি এই ঠাইটো বিখ্যাত হয়। বহুতখিনি ইয়াতে গল্ডেন লেংগুৰ আছে। আৰু আপোনাৰ ইয়াত আছে আপোনাৰ চৰাই চিৰিকটি আছে। এনিমেল বুলি ক'বলৈ আমাৰ যিটো হৰিণ, ফুটুকী হৰিণ আছে, হাতী আছে, আপোনাৰ হাতীটো বহুতখিনি আছে, লগতে হিমালয়ান ব্লেক বেয়াৰ আছে বহুতখিনি। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে এতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ লগে আমাৰ বাকীখিনি ছাৰ্ভেও কিছুমান আৰম্ভ হ'ব। সেই ছাৰ্ভেটো বহুতখিনি বস্তু ওলাই পাৰিব কি এনিমেল আছে। आङो लकेल जानानै बेखौनो बुंनो सानो, जोङो गोबाव दिननिफ्राय माखासे जों खामानिफोर मावदोंमोन अरन एनजिअ होननानै जोङो माखासे जोङो गभार्निं बडिल' जोङो बुहुत खस्थ' मोनबोदों, बुहुत कनफ्लिक्ट जाबोदों, बुहुत जोंखौ सोंखारिदों माब्रैनि बेबायदि खामानिखौ मावबाय थायो होननानै। नाथाय जोङो बेफोरखौ माइन्ड खालामालासिनो निश्चय मोनसे साक्सेस जाबोगोन जों बेखौ आसा खालामनानै दिनैहाय गमामायै नुबाय दे जोंनि मान होनो गोनां आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि नाजानायाव आरो जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सार CM आरो बिटिआरनि EM मान होनो गोनां रनजित बसुमतारी गोबां आरो नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसनफ्रा जोङो सहाय खालामनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आं बयखौबो धन्यबाद होयो।
नेशनेल पार्क फोसावनायनि उनाव माबायदि सोलायगोन होननानै सानदों नोंथाङा? सोलायनाया निस्सय सोलायगोन बेवहाय जोङो टुरिजमनि माखासे जोङो स्ट्राक्चार फैगोन कटेज फैगोन बहुत मानसिफ्रा दा जोङो बेवहाय जोङो बेरायनो फैगोन जोङो बेखौ मोनसे जोङो एवारनेस जोङो डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो जोङो मानसिफ्रा गुगोलाव माखासे गोबांफोर माबाफ्राव नायनानै फैखायो अलरेडि जोङो मोनसे बेबायदि प्रपार्टि सोरजिनानै लानो हानायनि थाखाय जोङो जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय खौथि खौथि लाब गोनां होननानै आं सानो। नोंथांनि मिथिनायाव बे ओनसोलाव मा मा जिब जुनार दं? जिब जुनारा स्पेसियलि जोंनि गल्डेन लांगुर एलिफेन्ट हिउज वाइल्ड लाइफ स्पिसिस आरो जोङो गोबां स्पिसिसफोर दङ रिसार्च मेकाक जोङो बे मोख्रा जाथि होननानै बुङो बेफोर एभेलेबेल जोङो माखासे बे डिक्लेयार जुदि होआमोनब्ला जोङो माइग्रेन्ट जोंनि नियारेस्ट जोंनि भुटान कान्ट्रि जोङो बेवहाय कनभार्ट जानो हासिगौमोन बा माइग्रेसन जानो हासिगौमोन दा बिनि थाखाय राइट टाइम राइट डिसिसन जोंनि मान होनो गोनां बिटिआरनि स्पेसियलिस्ट प्रमद बर' सार आरो EM रन्जन बसुमतारीखौ खौथि खौथि धन्यबाद होयो आरो दिनैनि गेजेरजों जोङो जोंनि मान होनो गोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो जों खौथि खौथि धन्यबाद होयो। माब्लासिम फुल फ्लेजेड पार्क जागोन बायदि होननानै? फुल फ्लेजेड माने अलरेडि डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो फुल फ्लेजेड जोङो साननो थाङोब्ला दिनैहाय 1972 वाइल्ड लाइफ जोङो एक्ट मोनसे जोङो दङ माखासे बुस्थु कर एरियाफ्राव जोङो हाबनो मोना दा बेबायदि सिस्टेम जालांसिगोन जोङो बेबायदि जदाय मदाय जोंनि मिडियानियाव फैनानै खेबला फैनो मोननाय नंला माखासे सिस्टेमेटिक वाइल्ड लाइफ वार्डेननि जोङो पारमिसन बाय'डाइभारसिटि जोङो माखासे रिसार्च खालामफैगोन स्टुडेन्टफोर माखासे रिसार्च खालामनो फैगोन बेवहाय मा जोङो PhD खालामग्राफोर जों स्टुडेन्टफोर फैगोन बियो वाइल्ड लाइफ वार्डेननि माखासे कनसार्न लानानै रेन्ज अफिसार गोबां स्टाफ लानानैसो बेवहाय हाबनो मोननाय जागोन।